Nisa Yando Gilesen Singa number 2 Kunkamsa. Pekyo Nang Denk Na Temba Zinkyo Pesum Nankin Pemele Geba Mawa Chung Yube Tongzu Ta Samzu Nupcho Batsor Yungu Yunayang. Ngara Pena Nangju Lobe Nankin Peme Nyanda Je Mangbu Chung Yuba Tenamgi Namdar Ka Yigdo Dukwa Mangbu Tengsan Jeya Meba Mase. Mangbu Shigi Kor Mangzog Na Nezu Kendo Tesa Mebri. Hönga Ngar Chekdon Gege Gubju Go Nine Chekdon Gubje Shibju Tambe Par. Pena Sera Kandu Shuwe Peme Tetembashi Chung Yuba Kongi Pyogi Daning To Ti Manawar Domen Golo Kugi Yige To Zumi Mangbu Shigyan Pena Yubri. Ngalu Sitrin Tonyu Meri Pedun Kanki Sera Kandu Tizum Na Be Sungbum Pambutu Chebashik Badu Na Yubata. Golo Kugi Nazum Chawe Shungle Kanki Lechati Tengyo Yongdabki Tugul Kangshi Na Yubri. Golo Ngaku Nazum Chawe Shungle Kanki Golo Kenda Nangi Nawe Yiksari Dakje Nyasa Tube Bezo Nangi Yube Kor Amerike Chicago Nubjan Zula Lobda Chimena Chunjungi Lubyon Lero Sara Jacobi Diju Nawatante Konki Tedemba Sera Kandru Kuzi Namdag To Shimju Nayori. Because Sarah Condor didn't have a monastic education. She never studied in a monastery or nunnery. So she writes in a kind of oral language. So it's a kind of snapshot of the way people spoke in Golok 100 years ago. Sara Jacobi Sona Sarah Condor Shuwa Kon Chungdu Gumbena Labalumye Nanyu Medu Konki Ngagunam Shegungi Yigina Sunzumka Sindi Sukur Nangi Yubata. Teni longu gyata mangbu kong golo kugi mangzo tsu pechu tongsu yebe yigri gi pechun shikri. Terden, golo gi lugyu na cheda rikshu minyam gyunzin chegyu tendu kuiti mangzo ki sera kandu sungzum dajig te tona nawa shigin bada. Mahala be pegi zumri lugyu na pime shiki rangnam samba risha yebe nane jik chag duji sara yin diju nandu. Sera kandu sungzum tezu yingna gina tina yubata. Sungzum ka bashin ki to gui mebatar, rerishin lagdi che yedab, tabar kongi sungzum mangbushik denbe shutu mebri. Sera kanduam, sen shen la usa kandu shuwa kong, ujo tongge lhase jizok na ta chewe kimzan shidu tung yubata. Kong, gonu choksum yenbe kap ngosu doji paamu shesi topdi, sungbum mangbushik denzo na yeba lungden top yubri. Kongi kusi ring, gaden mangbushik denzo na yeba kor, Sera Kandu Lugul Shimju Nage Ariwa Sara Jacobi Dijunandu. Many texts. So hundreds of texts. Gyare Denjo Ta Gumdu Nyamnengi Chabi Gyata Mangbu Sera Kandu Della Shena Yabata. Kongi Zumdi Nawe Sungbum Gina. Kongi Gunda Tine Yusirgi Namdata. Shokran Shigit Dunyu Yebe Yingnak To Gwebe Rangnam. Teshin Dunjum Lingbe Jasum Nabe. Magum Sange Gorgi Denjo So Mangbu Samna Yebe Gor Sara Yi Dijuna Yabata. Sera Kandu Lungden Kagna Kol, Shesi Tobata Lungden Damin Toba Changme Tuzuta Nangdunka Deshe Gyori. Sera Kandu Kimzane, Kol Nyindig Tadi Nawa Yudata, Chojo Kichawarin Judopsu, Kong Golu Josum Gito, Kim Shane Golol Negor Gyungin, Mizo Kajita Nyamdo, Chodola Pedu. Kong Nyamshu Nandu Yuse, Chojo Ki Chodi Na, Kol Dangsu Chimpuchungwe Gengi Sera Kandu, Drogbe Kimsa Shigna Yomana ne Shubata Jesu Konki Gara Geseki Sadanandu. People, when they describe Sarah Kondo's life to me, Tibetan lamas from the parts of Golok and Kham where she traveled, they always describe her life as one of incredible sadness and difficulty. Sara Jacobi Tengue Pena Sarah Kandu Lugul Shimju Nawar Pebe Gapsu Kongi Kamena Sen Golota Kham Kugi Pebe Lamatsu. Sera Kandu Mese Luguti Sim Kyobota Gange Chimbushigi Beko Dishe Nagibata. Gara Geseta Nyamdu Tuzu Ringbu Dishim Nawe Rinki Sera Kandu Mezena Gadu Mangbu Tayibri. Mushi Chena Sera Kandu Gara Geseta Nyamdu Meze Chazan Ketube Revana Yurung Tedar Chume. Toma Konki Gara Geseta Devanayati Sera Kandu Gara Gesegi Yapki Dune Tambe Chu Shuna Guchashu Yabata. Teya lama shiki kong gyumzin te tundu gara gesetan dewa nangwebe lobden pyubri. Höngyang gara gesetan Sera Kandu namni ki war penzu jigi jila tezam zidung menaya tungu su Sera Kandu chasa tensa mebe kangye jingi neta wo gara geseki sanda mana kame chungyebe kor Sara Jacobi yi diju nasha.
Sarah Condro was 19 years old, had no source of income, and no family of any kind to help her, and she was in the middle of Golok, which even today is a very difficult place to live. Sarah Condro konlu chugul pebe kap kon le penjo ki yungku so khaya meba ta sowe gyapten na se phamata punchi suya mebe kar tensa ya chone chekyu haja khagbu yinbe golo sagyu tu kaptil kon le sem chasa ta soden chasa sushi kya meba den kon ki chumna we rangnam kina tekap togum da chadang ki dunge so pakdu meba shik chunyori rimshin ngare gese ki Sarah Condro tan dewa samjo na yebe je Sarah Condro timi yosir ki damunadu timi yosir shuwa kong ngolo ku dushu nanggengi lama shigin bata Sarah Condro konda hindu pegab timi yosir la tegu zijigdu nangi yubri Sarah Condro tan timi yosir namni sungdiki tohne deldo mangbu na yube kor kongi lugyu la shimju nanggen Sarah Jacobi diju nangsha chi su timi yosir gongba zobe ji sishudu Sarah Condro ngolo ku ki Sarah shebe gongba chunju shigi batena nangju lupti nane shu yubata gomba tene kongi tsen Sarah Condro shi chungsha nyedo dun lor Sarah Jacobi ta kongi sandani pyo kam kudu yugo le pebata tegab Sarah Condro yangsi yinbe pime jikyan tude chundu. We spent several days with her in this cave. It's a Varotsana cave near Barkham, and interviewed her and talked to her about what it was like to be a part of this lineage and how she understood her position as Sarah Condro's incarnation. And ngazhe konda nyamdu gerong kugi mberusane tabu shi na nida gashe nyamdu debiyin kapter kon Sarah Condro lugyu ta te kugi yangsi la koran kande sungyun zen chung yume ko nendi chebiyin pyo nangi ngargi suigyun tezu tu tandaya tongyu yobateni yamzen chimbureji Sarah Jacobi sunsha Sarah Jacobi yi shimju nabe Sarah Condro gorki lugyu chadibshi ingetu Love Revelations, the autobiography of a Tibetan Buddhist Dakini Shivati, Columbia, Zola Lopta Chime Pedun Kane, Gyongyur Pedun Nayaki Chashdu, Kond Sembe, Lesenti, Nyendu Shungerin Dertumayin. Sarah Jacobi la Nyendu Shungenta, Lerim Chudi Nankin, Richard Finesi, number 2, Zamnisa Yandoki Lesent Semba Tujichi.